Ye kwajinamo ewa ye sefi yoso. Na Western North Mantemu asem ena make opanyina wono ena wogina se wobehwe ne wato ne so abama obeye emrahye bedwene ewa ye sefi yoso abato mpesua no so no eye Sam Jerome no de nsem otudwa no chese afimpinu ni dunsia abato no ene afimpinu ni aduonu no de ma sa akonwa no ama NDC amanyoko no nhyada ni tumi woso no nyina yese empanimfo bi antoto ne ma yenti na ma okọ sefi eye yoso honomo a NDC din no obokra na ofere nti wostress empanimfo behwe na sa edono besan ba na ma akonwa no hwanya tenaso Wiawso emrahye bedwa akonya no efrafe apema hankro ne aduokrum yenu ena NDC amanyoko no afaba wombo na nso afempenu ne dunsia mudie wantimi antena akonya no so a NPP amanyoko no ebefaye toye tifi mantemu twetwefo edema amanyoko no asese wopese wogina premrahye bedwam dibre wo Wiawso Sam Jerome edi ato edwase NDC amanyoko no entimi amfa akonya no ema NPP edi nkunim esanse na emebunu no eni nyedie empanifo a amanyoko nim no eye ho esenti sesei wobehwe no aboa amamanyoko no akonanim. The only reason tia me personal position here say to give me the opportunity whereby betimi atre watabam aboa eye dodo na sade ye wo so ye dey obo enya sabe kafra ona abo ne frɛ na eye ode anase ye be ma ka bia ye dey atena mu ana bibisa no but instead sade ye be ya betimi enya more opportunities na wo dey ma for especially mobile because man bia he ne ba or especially obenya juma and obenya kwenya and akwaniti she asa be ya dey so aye amano I face the same thing and in time once I me share so bi so nya dey emphasy eye sa problem libi ya yo na obi obi adenti na obra obeka se mementi iti mementi na obra there if you get a position I was always say young guys no ebenya so mfaso